Yes kabisa, reka ngusuze kandi nongere ngoreze ikaze hano kuri Sportroom TV Rwanda. Nk'isanzwe rero turaje tuganire ibigezweho mu mikino, aho duhera ku ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club yaje kuba isibanganya amateka mabi yari ifite imbere ya AS Kigali, ikaza kwitinda igitego kimwe ku busa mu mukino w'umunsi wa 11 wa Rwanda Premier League. Ni igitego cya Nigena Clement kuri assist ya Ruboneka Jean Bosco. Umutoza Darko Novic nyuma y'umukino hari byinshi yatangaje, amuraza kubyumva muri iki kiganiro, ari na kukomeza kureba rwose ibyaranze uyu mukino muri rusange wahozaga APR Football Club n'ikipe ya AS Kigali muri rusange. Ubundi turebe kandi indi nkuru iri kuvuga kuri APR na n'ubu ngo ntirakura y'amaso ku kivuzo cyayo cyo kuba yasobekisha umukino ifitanye na Polisi kuri wa gatatu. Ese bihagaze bite APR? Amakuru agezweho kuri icyo cyifuzo ahagaze bite? Dore ko duheruka kuganira tubabwira ko Rwanda Premier League itegura shampiyona y'u Rwanda yaje kuba yanga ubwo busabe bwa APR Football Club. Ni iki kigezweho? Dore ko ngo APR yaba iri gukomanga muri Ferwafa rwose yifuza kuba yarenganurwa. Ikindi turagaruka muri Rayon Sport nayo ihagaze neza amagingo aya, turebere hamwe ibyo umutoza Robertinho w'umunyabrazil nawe atangaza nyuma rwose yo gutsinda ikipe ya Vision 3-0. Hari byinshi yatangaje yikomanga ku gatuza rwose avuga ati nige mwarimu wa ruhago hano mu Rwanda. Nibyo turi bwubakiraho rwose, ubundi tukaza kuganira n'ibindi muri rusange, ariko izo nizo ngingo nkuru gisabwa rero no kuzitangaho ibitekerezo byawe rwose uko nawe ubyumva. Ese koko Robertinho ni mwarimu w'umupira hano mu Rwanda nkuko yabitangaje ati mukwiye kongeraho ko nitwa teacher cyase mwarimu mu Kinyarwanda? Ese APR Football Club ibyayo birarangira bitewe rifuza ko umukino wayo na Polisi usubikwa cyangwa ushaka ko wakinwa ukava mu nzira? Byose ubitangeho ibitekerezo. Waba uri mu Rwanda rero waba uri hanze y'u Rwanda upfa kuba wumva ururimi rw'Ikinyarwanda, ndagusuje kandi nguhaye ikaze aho uri hose rwose wumve ko ufite ikaze hano kuri Sportroom TV Rwanda. Naho nibyo rero, reka duhere kuri APR Football Club ku munsi w'ejo rwose yabashije kuba itsinda ikipe ya AS Kigali nyuma y'imyaka myinshi cyane rwose. APR Football Club yarananiwe kwigaranzura cyangwa se gutsinda iyi AS Kigali mu mikino ya shampiyona rwose, dore ko imyaka yari imaze kuba 6 APR Football Club itazi gutsinda AS Kigali. APR FC rero yatsinze AS Kigali igitego kimwe ku busa mu mukino w'umunsi wa 11 wa shampiyona ya Rwanda Premier League mwaka wa 2024-2025. APR Football Club yashyize iherezo ku myaka 6 yari imaze itabasha gutsinda AS Kigali. Ni umukino wari itezwe cyane kuko AS Kigali yari yakubiwe 5 agahimbaza musiki kagirwa 150, mu gihe ikipe y'ingabo z'igihugu gukuraho amateka mabi yari ifite rwose kuri ikipe ariyo cyari kingenze no kubona amanota agera kuri 3. Umukino watangiye ugenda gake amakipe yombi yigana, bityo uburyo bw'itego bukaba buke. Mu minota 20 APR Football Club yatangiye gusatira enawusha uburyo bw'ibitego bwabonaga rwose ko byakabaye byinjira rwose. Mamadou Sinigeze aba mwiza rwose imbere zamu ndetse na Niyibizi Ramazani. APR Football Club rero mbibutse ko mwizamu ndebanje Pavel Nzira, kuri 2 Byiringiro Jean Gilbert, kuri 3 yari niyo mugabo Claude, umutima wa defense yari Nigena Clement ndetse na Ayum Muswane. Hagati mu kibuga hari Tadeo Ruhanga ndetse hakaza ni Forodwari ndetse n'ubita Niyibizi Ramazani. Ruhande rumwe rwacagaho Muzungu Olivier, urundi rucaho mu Gisha Gilbert Ibarafinda, mu gihe ruteza mu yari umunyamauritania Mamadou Sim. Nibo babanje mu kurande kw'ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club. Igice cya mbere cyaje kurangira amakipe yombi anganyije ubusa ku busa. Igice cya kabiri kizatangira APR ikora impinduka rwose, izanamo uwo bita Chidiebele Nobodo, ikuramo uwo bita Niyibizi Ramazani rwose. Nobodo rwose navuga ko yagize umukino mwiza, dore ko ari umukino rwose yahawemo iminota myinshi igaragara, akaza kandi no gufasha iyi kipe y'ingabo z'igihugu muri rusange.
AP Football Club bakomeje kwataka rwose, irataka kunota wa 64 baza kubona koroneri. Umusore Ruboneka Jean Bosco rwose yaje kwizamura neza, ubundi imyugariro uwo bita Nigena Clement aterekamo neza n'umutwe, igitego kiba kirinje rwose, umukino urangira gutyo ari igitego kimwe ku busa, igitego cya AP Football Club cyatsinzwe na Nigena Clement, umusore w'umudefenseri w'ikipe y'ingabo z'igihugu. AP Football Club rero aya manota 3 yari ingenzi kuko yaje kwifasha rwose kuzamuka ku rutonde rwa shampiyona, yose ifata umwanya wa 5 n'amanota 17 muri rusange. AP Football Club rero si byo gusa rwose byafashe kuko Muraroma yazamutse rwose, imyiteguro mu mutwe bimeze neza, aho bafite imikino ibiri ikomeye rwose muri iki cyumweru twatangiye, aho ku munsi wa gatatu rwose bagomba gucakirana n'ikipe y'Igipolisi cy'u Rwanda, iyo ni Police Football Club, ndetse ku munsi wa gatandatu bagacakirana na Rayon Sport muri Stade Amahoro. Urumva ko nta manota y'ingenzi ikipe y'ingabo z'igihugu rwose yaje kuba itahukana kuri uyu munsi cyangwa se kuri uyu mukino. Amanota y'ingenzi yarakenewe cyane. Ni umukino rero w'ikipe y'ingabo z'igihugu wagaragayemo abafande rwose, abayobozi bakuru b'ikipe ya AP Football Club barangajwe imbere na chairman w'icyubahiro Mubaraka Muganga cyangwa se General Mubaraka Muganga, nawe yarari kuri umukino, kandi ni umukino wakurikiwe na Major General Vincent Nyakarundi, ni umwe nawe mu bakurikiye uyu umukino rwose, nawe yaje kuba agera kuri stade rwose yarahari, n'abandi benshi cyane barimo perezida mushya wa AP Football Club we Deo Rusanganwa, ndetse na nyiri cyubahiro cyangwa se perezida wa Gasogi United bamwita Kakoza Nkuriza Charles. Abone bamwe mu bitabire rwose uyu mukino, ikipe y'ingabo z'igihugu yaje kuba rwose yitsindira AS Kigali igitego kimwe ku busa muri rusange. Tukiri kuri APR rero, reka duhindure ingingo rwose, mbabwire ko ubusabe bwayo kuva muri Rwanda Premier League bwakwanga ngo AP Football Club yaba yageze rwose muri Ferwafa kuba isaba kurenganurwa cyangwa se Football Club rero yamaze kwandikira ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa isaba ubutabera nyuma yaho icyifuzo cyayo cyo gusubikisha umukino w'umunsi wa 12 wa shampiyona ifitanye na Police FC cyanzwe na Rwanda Premier League rwose. Mu ibaruwa AP Football Club yandikiye Ferwafa yavuze ko kubera ubucucike bw'imikino myinshi yari yemeranyije na Police ko umukino zifitanye ku itariki ya 4 rwose z'uku kwezi kwa 12 waza kuba usubikwa, ndetse n'icyifuzo cyamenyeshejwe Rwanda Premier League ariko ikagitera utwatsi. Iyi kipe y'ingabo z'igihugu rero ivuga ko itumva impamvu icyifuzo cyayo kitakiriwe, kandi muri uyu mwaka hari andi makipe yumvikanye hagati yayo kuba yakwifuza gusubikirwa imikino yayo bikaza kuba bihabwa umugisha, bityo rero nayo yifuza ko ubusabe bwayo bwakumvwa rwose uyu mukino ukaza gusubikwa. AP Football Club ivuga ko kuba ifite ibirarane byinshi atari amakosa yayo, cyane ko harimo ibyaturutse ku kuba baratanze abakinnyi ikipe y'igihugu, bityo ko itagikwiriye rwose kubihanirwa ahubwo yakabishimiwe muri rusange. Gahunda nshya ya shampiyona igaragaza ko AP Football Club izakina imikino 6 mu minsi 18, harimo 4 izakina mu minsi 11 yonyine, ariko igasozwa n'uwizahuramo na Mukeba Rayon Sport tariki ya 7 Ukuboza cyangwa se kwezi kwa 12 2024. Kuri iki cyumweru cya mbere rero Ukuboza ikipe rwose yaje kubitsinda AS Kigali kimwe ku busa, ubundi ikategereza indi mikino. Gusa AP rero yashise isohora ingengabihe y'imikino ifite muri uku kwezi kwa 12, ubwo byavuzwe ko yari yandikiye Ferwafa yasohoye rwose imikino karandire kwezi kwa 12, ivuga ko uyu mukino wa Polisi igomba kuwukina nubwo yari yamaze kwandikira ishyirahamwe ry'umupira mu Rwanda Ferwafa muri rusange. Ubundi rero twerekeze muri Rayon Sport. Rayon Sport yaje kuba itsinda ikipe ya Vision muri iyi weekend, nayo yitsinda ibitego 3 ku busitego byo mu rutazamu muri Senegal Nganye, ndetse no bita Iraguha Haje 3 ku busa. Rayon Sport ibona amanota 3 y'ingenzi nyuma yo kugaragaza umusaruro ku rwego rw'ejo. Umutoza Rayon Sport yitwa Robertinho yavuze ko kwitwa Robertinho gusa bitamuhagije, ahubwo aba
abamuhamagara bajya bamwita mwarimu Robertinho, kuko ngo abona iyo akora ibirenze rwose, abona byo akora ngo birenze gutoza bikaba kwigisha abakinnyi umupira w'amaguru. Aya magambo Robertinho Oliveira Goncalves do Carmo wamamaye nka Robertinho yatangaje mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu, ubwo bari bamaze gutsinda ikipe ya Visio ibitego 3-0, batsinze intsinzi rwose ya 8 yikurikiranye ikipe ya Rayon Sport ibonye muri shampiyona y'uyu mwaka 2024-2025. Robertinho Oliveira Goncalves do Carmo yagize ati mfite impano nyinshi mu ikipe kandi nzi uburyo bwo gutegura ikipe yanjye, buri mukino dukinye tukawutsinda, sinkunda kugaruka ku bakinnyi banjye umwe ku wundi, gusa Rayon Sport mu myitozo tuba dufite amakipe 3 ariko ikiza nuko turi itsinda rimwe kandi turi umuryango. Buri wese azi ikipe nari mfite hano mu myaka 5 itambutse yari nziza kandi abayobozi banshyigikiye. Uyu munsi nabwo tugiye gukora intambwe ku yindi turako twatsinda umukino ku mukino. Umutoza wa Rayon Sport rero wari warasazwe n'akanyamuneza yabajijwe ibanga koresha kugira ngo agire abakinnyi bakomeye cyane cyane muri uyu mwaka afite Iragwa Haji na Foro Nganye bari kumufasha kwitwara neza no mu myaka 5 yatambutse ubwo yafashaga Rayon Sport gutwara igikombe cya shampiyona. Yari afite Jire Urimwengu ndetse na Michel Sarpongo. Robertinho Oliveira rose yakomeje agira ati nkunda akazi kanjye, mwibuke itwo icyanzanya no atarabukegendo, nazanywe n'akazi ndi umutoza mpuzamahanga kuri Polo Lisanse rwose, kandi ndi umwarimu, ndi igitangaza. Nakini ikipe y'igihugu ya Brazil, amakipe yo muri Brazil narakiniye nka Flamengo, Fluminense. Urumva ari iki kitunguranye ku musaruro ndi gutanga. Ubu ndishimye kubera uko turi kwitwara nkigera hano rwose. Nasabye abakinnyi ko twakubahana bakanyubaha nanjye nkabubaha. Ubu buri wese yishimiye iyi ntsinzi kuko turi umuryango mugari kandi ukina neza. Ubu izina ryanjye rishya ni mwarimu Robertinho waje hano aje gutsinda. Ibyo rero bitangaje nyuma rwose yo gutsinda Vision Football Club. Rayon Sport rese iguma ku mwanya mbere igira amanota 26. Ikindi kandi umwanya mbere Rayon Sport 26 isigiye ku mwanya wa kabiri na 20. Ikipe ya Gora ku mwanya wa gatatu na 19, Police ku mwanya wa kane 18, AP Football Club ku mwanya wa gatanu na 17, Gasogi United ku mwanya wa gatandatu na 16, Vision ya nyuma ni ya 15 Kiyovu ya 16 ariyo ya nyuma amanota agera kuri 7. nuko urutonde rwa shampiyona ruhagaze ko sinasoza ntabwira ijambo rwose rya Darkonovic aho yatangaje ko we nta kibazo afite kandi abakinnyi bameze neza. Ikimuraje ishinga ntabwo ari umukino wa Rayon Sport, ikimuraje ishinga ni umukino bafitanye na Polisi kuri uyu wa gatatu, niwo ari gutegura, ntabwo ari kwitegura derby gusa. Ati agomba guhera kuri Polisi kuko amanota yose namwe na amanota 3-3. Nibyo umutoza Darkonovic aje gutangaza nayo nyuma yo gutsinda AS Kigali igitego 1-0. Rero reka mbashimire umeze kwifuriza kugira umunsi mwiza, ntangiriro nziza z'icyumweru, muhahe muronke. Utubwiye muri commentaire se APR na Rayon Sport bizarangira